راستی گپ من مخلص یوگیم بودم مایدار بودم در تو خانه شما زورا معنی 4 5 6 7 صدای بلند برای باز نولدو روزی توی شنگه ما خدمت کشیم دادو سال تحال دادی خدا من مثال نومی شونت تعریف کردم اتاک شون اخچایی چی افتاد مردم خود که مو بعد کاپراتیفش گپ زدن زفر زورا کاگی برداگی استودیا سوم استودیا شداگی فوتکاگی Yakımın mini bozi xidmatlarim sar dodum. Narxi bilet 1000 rubl. 115 ta bilet, 17 ta priz. Numara da reklamda da karta payvasta, karta banom Şamsuloy Teşa. Ta metoni söyledi şu Jose bozima buşa. Assalomu alaykum ba kulli podpishkoni kanali YouTube Fayzulo Show. Chiguna ek shimon dar tay komentar darxost karded. Shoh biyor ina. Shoh bahar shmo da baromay mo ishtirok doram va ای همش ما خوش میکنیم یه دقیقه ویدیو را استوب کنین لایک کامنتاری پادلیت کردن و پادلیت کردن فراموش نکنین که همه مهنت ما بهر شما مرحمت شما یگون شدنی سلام علیکم برادرای ما مخلصا برادرایی که ما را تماشا کرده هستین این حال رحمت برای دقتتون گوش میکنیم که چی سوالات داره اکای فیضلو رحمت برای کامنتاری خوبتون برای کامنتاریوش در نویسن نام مرا زنده باشین برادرو گاب نیست و میگذاریم با قسمی بخشی یکمی قسم برنامه ما هم یکی ختم در تلفن میگیری استوریز میکنی اگر دیده باشی برنامه ما را و میگویی که روزهای نزدیک کانال یوتیوبی فایزو شو تماشا کنین برنامه را و اینستاگرام بله در اینستاگرام سلام علیکم برادرو روزای نزدیک در این اینستاگرام دیدستین همیرا کانال داشته یوتیوب دا برنامه ما را میتونید تماشا کنین همه کسا میدونین کانالش دستگیری میکنین خدا نگهبان و میگذاریم با قسم یکم برنامه ما نام داره شناسایی و سوال یکی ما میای معلومات پورا درباره ختمتیم معلومات پورا نشد چی نمی سال تولد اجاز نمیکنین جای سخمت کردیم دامندگی همه میره مثال ما قرغانم جای استقامتم بختر تولدم 1998 16 فوریه نام فامیلا پورا نام فامیلیام تشریفوف محمد شاه سایوالیویچ سالی چند باره اومده ما نو یک نیم سال شده در پی بهترین در یک نیم سال در قلوی سند رسیدن یکی از پیشرفت کلانای اویلادوری دیکنی نه اولی دخترکویی که در تای کامنتاراتون ها چهارش مینویسن دروغتون میگن باب نکای بدونین چونیش کنین شوخی میکنیم سبب بره پیرشیدنت سبب زاو دارم اگه حواس زاو دارم هم ای پشتیش پیرشیدگیم عشق بگو سال حوزی دیگه بهترین حوزی سوم بگو حوزی مخلص سوم بهترین ایره پیرشیدن پشیمون هستی؟ نه بهترین آیا امید خواهی که در آینده فرزند دیده هم کس پیتشه و ایره پیر در آینده نه بهترین ایره پیر بدن در بعضی مومنت‌ها جوی میشه که ایزو میکشی ما هم اولاد ایزو میکشی ایره پیر بدن تمام راه رو دام اولاد بهترین تخت است تو ایره بفهمتون از دن مومن نه در کوچه مکتب محله خونه صدیق همون جایی که زن میکنید همون خشت برو دا ترا چگونه قبول دارن ری پردن تا در چی نه محله کوچه بین خشت برو دا مکتب دا چه خیلی قبول دارن ری پردن ترا نمیدونم چه قبول میکنن ما خودم مثال ایمی کس به خودم مثال خودم روزیم تمام دیگران ممکن روزی نباشم بهترین در حیات ارزو کردن دوست می‌داری ارزو میکنم این فانتزیو را براتونم فانتزیو برنامه ما نام داره از بلندی ها نام برنامه ما و سوال اساسی برنامه ما همیه که چی قینی ها داشت این پاسیو سر کردن و اومدن تو این میجره و سبب دیگه شتن تو پروسه تاگ نیست در برنامه ما هر کس فرود نمیکنیم میدونی که چهروش نقطه را فرود میکنیم و تزنش دیگه اورونیاسی که ما تو را در دعوت کردیم چی قینی ها داشت تو اینجا اومدن قینی ها مثال خینی بسیار داره قرارت میکنم مثال کم ترسوهای بلند رفتی مثال هم یک خیلی افتاده مثال بردی تا میخوان بسودم شکستان تا میخوان
дай байн чанд қиниё шид мисол ки гузаштам таслим нашидам мисол беҳтарин ва дар барномаи мо хӯрдан шоколад чизо намешаванд чунки меҳмон хоҳиш кард ки бехӯрдан шавад бехӯрдан шавад ва надормам хеле жилайнам хеле сора ва мо хоҳиши меҳмонро рад кардан наметавонем меҳмон бораи мо разитарай ва ба шуморо дар ин ҷоҳо дигар иштирок кардагем ҳамин оба кам камак истеъмол ки ҳаво гармая просто бе он намешавад ку ва мегзарем ба қисми дигари шимо саволои майда майда дар бам кушадагем дар батл бораи шуморо стёпа зурӯё ё райдер стёпа басер зурӯё далелшо далелшо шавам бисёр намешиносам ҳарди ҳамеро намешиносам мисол бадик бисёр номи ҳамеро гирифтагия басер дубор далелшоро дар батл баридагия не ки далелшо намедонем барои ту намедонем калион зурӯё дар батл ки рейкл мисол рейкл беҳтарин бахши дин баромад намезарем ном дора комменто ва баъд бо саволи рейкл бармегардем рейкл тағатай аз чима фурас фикр кунӣ мада фарқ надорам мухлис чизеро талаб кунам ва ба хотири мухлис накунам мисол душманай ӯ дӯстай фарқ надорам не ки хати рейкл фикр кардан қиине ба филмаву бечора кӯшиш мекунам ба хотири мухлис беҳтаринай ва қисми дин баромаи мо ном дорад комменто ма 4 комментаре ки тира таъриф кардаген тагем ва 4 комментаре тира ғайбат кардаген тагем мехонем малли 00 национали о қазур хонден кай мебурӯя ҳамаш хатишон немси дуэти дар чита меган тиктока мисол як рӯзам хеле дидам шона қызиқам дод гирифтам кардам як ҳам қызиқам дод айдаҳам чизе биромад гуфтам ки гузашт дидам 20,000 задай дар тикток 7 ҷека 7 мега ки овози беҳтарин дорӣ брат чӣ гуфтан ин одамда раҳмат брат барои комменти хубат зинда бошем ҳама вақт иншоалло мешавамш аминҷон ҳайталиф мега ки меҳнат ки як чӣ мешавад не як чӣ мешавад хай меҳнат кардастем иншоалло мешавам дар насибмон чизе боша мебинем алиҷон раҳимов мегӯяд давно хеле репитенҷ гӯш накарда будам кадом репо имсол репотам асад нами мумкин ака ҳастай гӯш кардагия мумкин ка намедонам мумкин таъриф кардагия не ки ман бисёр репоро мардума гӯш кардагиам чанд репо ки беҳтарин дар барномаи мо шумо хоҳиши хӯрдани об шоколад хӯрдани надоштем ва мо аз шумо хоҳиш мекунем ин хоҳиши мухлисои шумоа ки ҳамаи шоа ки овардаин ҳамҷа бихеза 20 аҷмани бизана 20 аҷмани бизана мо бинем ва бо багем ки хай натури метавонӣ савӣ кунӣ аз шумо хоҳиш мекунем 20 аҷмани дар ин ҳаминҷа баҳри мухлисотон камера бачи мешавад мешава камерачи туриш мекуна арҷмани ма зана наметавонам хай баҳри мухлисот кӯшиш кун хи чили мезанам аҷман наметавонӣ зада нахоҳ аҷмани занатонӣ намедонам охи заги нестим хеле ман мезанам нишон медам чӣ ман мезанам нишон медам ту мезани леки има аҷмани бикун ин аҷмани аҷмани 3 нақта дора ина якум нақтааш ина якум нақтааш аҷмани дим нақтааш хеле бикунам ина бодаш ман 3 чилика мезанам аҷмани мара 3 чилика як чилика бизанам агане мақсад ки каме аҷмани бизан баҳри мухлисои худа рафтем мерем ва мебинем шоҳ чӣ хеле аҷман мезана баҳри мухлисои худаш рафтем 1 2 3 рафтем любой хеле чилика назанам чилика назанам шапалоқ бизан 4 5 6 7 8 9 10 ё ҳар рӯз агар бобо нашиёрӣ агар ҳар рӯзам хеле 10 бизани гузаш мускул ба хона шад ва 10 дега приседани бизан 10 дега приседани бизан ина хоҷи надоя ки хоҳиш мекунем баъди аҷмани загиша 10 дега приседани бизана мухлисот нахо мухлисо манам хеле ғамдам 10 дега приседани медишад приседани чхелай приседани ман приседани и вообще ай спорт дур буда баше нахи мекунем даста мехна ина биё як мера 10 та бизанам 10 та хеле рафтем 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 молодец یعنی که شاه عهده این کار برآمد و آدم نیستم که شاه سپارسمن است سپیرسمن است یعنی که اگر ماسک نمیشه نمیدونم باقی من دیگری سوال که ترا غیبت کردگیان تو میتونی ها زوری بعد وقتی گلی انجیل برویا اینا نیستم نه ای چینگ نولسه چی میگم میرم؟ چی گفتاش؟ نگه تو میتونی تو میتونی تو زوری باور کن بعد گلی انجیل مثلا تو میتونی ها؟ همین سیزونی تای بهترین کارم 007 میگه که او که گپوی تو گفتیشه با ارزوی کتش فی داری شونا میگم یکم کانفلیکت داشت کتش چی یکم گپ بزد شد یکم وقت نه مثال اینجا دیگه کس کداگی بودم کارا من ویدیو کداگی مثال آوردگی هم نه که اتاک شون اخچایی چی گفتگی است بهترین و کامل جان سبزالی میگه که بعدی که امریکا روی کنین پیش ساویگ یا بار سازش کنن بعدی که؟ بعدی که مانده چی؟ بداته کمیتر تاکی مثلا که بعدی که امریکا روی کنن بار پیش ساویگ رونه سازش کنن شاه برای چی گفتن میره؟ هیچیش گفتن نیستم بهترین بعدی که هم پسند زورای موین صدیق میگه که تیا کودکی بعدی که با پیش چی گفتن میره؟ مثلا کلونی نه معلوم مایده راست گفته من کودکم ایت خوش میکنیم که رپی صدای نولادورا که خیلی چیستا خیلی اول ممکن آدم ندارن که شاه کیای ای هم افتری هم باید که روزی تویش نگن من خدمت میکشم دادور همین بچه که اگر هم مینوس افترس که نه خپا خوش میکنم هم مینوس خطی یک 8 خطی هم رفت بخون که اینجا بدونن که در مهمانی ما کیای اودیتور که از من خطی کار دارم ممکن تر نشناسن اگرم تا دیگه شو خون یعنی انا میتره که بس تر بشناسن تر هم تر قد میشناسن کی ترک تام یای موسا شو خون در کار موندگیش هست مشکل موندگیش دادیم مثلا صدای بلند برای باز نولادور روزی تویش نگن ما خدمت کشیم دادور اگر مردن مخوان بگن اصل توی دورا بعد برین و چشه بگن که شوها جان روزه دوران اگر در خونه شما اوشی توی تراخران در خونه موشی نهوری مرا میخران در چرای بگنوهی دیلی چوکیت جانم دوست داری تا نقل کده عشق نرس خودم میدونم شاید بیسلیت لیلی عاشق در جهان است و خروزه یک جا بدم فراموش کردن نسان است یکی چیز مجبور کرد نورای هم دور میکنه کن نوری چشمون بدی زمان مرا کور میکنه بهترین شاه عهده ای رپ خوندنش به حد خوب برآمد گپ نیست و بعد هر قسم برای ما خوردن بود و باش ما رو خوش کردگیم شون زور میخونه در رپ که برون زور خوندن اکن ما یکم چه زور نمیگیم مثال سخنه شون زور معنی بدر شما اینجا انتخاب میکنید شون یکی باش ما شون باش ما شنابس چوش تکسوش معنی داره که زور باش ما نوی نوی کالیونیک رالی بهترین و میگذاریم بخشی سومی سوال ما سوال اودیای این سوالا رو خیلی تست میگذاریم میدونین تست میگذاریم شما مثلا فهمیدی پایتخت برزیل چیه برزیلیا واشنگتن برزیل چیه پایتخت برزیلیا بهترین قصیده مداری ما یکی سندگی چرا شعری قصیده مداری ما یکی سندگی کدوم با کلام کدوم شاعره این سوال درسی اومد اودیاندا ای پاراش قنا او پاراش قنا چلیکم دا خونی قنا چستونه جوابش ای پاراش قنا او پاراش قنا چلیکم دا خونی قنا ده هم میبینه قایچی ای پاراش قنا
و میزنیم با قسم دیگری سوالی ما عشق یا عاشق چی میخواه؟ مهربونی. بهترین جواب شایف. سوال تحال دادی خدا. میگذاریم با قسم دیگرش. با قسم دیگرش. با گفت شما تکستای با مزه ایوگینو که اینوی. راستی ما مخلص یوگین بودم مایدار بودم دا. زنش برش ماره یوگین. ریپوی هم واقعا خوندانش طرز خوندانش. یوگین نه زنش. تکستای رالیک زوره که بادیک. راستی ما رالیک فقط گوش نکنم. زنش برش ماره رالیک. برش ماره تکستای کالیون نخوره که سیوان کی از هر جای سیم میخونن. کالیون سیوان. هر دش. راستی ما گوش نکنم. یگون چه؟ در تیک مثال ایمی کالیون یا ترکش بیسو خیچی داغ چخورش داغم. زنشید. گوش کردم. کتا گپ زن نگم. برای تنهای ما شما سیوان قطعی کالیون شما را یادم گوش نمیکردیم. میگذاریم بخشی دیگری سوالی منم دارن سوالای نو تمام و سوالایی که به حد جاست کن شما خوش میگیم جوابای توری بتین میگذاریم. سوالی که ما بحثی توس ناز شریف چخه شد یا که همش برای خیبت. یا دو وقتا داشتمون هم دوی میکردن استوریو دا این مرا جالب زده اون مرا خیلی کردن چی گپ شد؟ مثال ما او وقت نمیفهمیدم یوتیوب رو ساز خیلی پیشایی میکردم کلیپ میپافتم بعد یه روز یک کلیپ میپافتم پرسمونتش سس رفت نفهمیدم چی بر خیلی شده کانالم چسبیده سایده مثال لایکش بیشتره پرسمونت نگفته درآمدم توارش استودیا که ادو ویدیوم خیلی نابود شده صفحه چی دیگه خیلی دلیل نشاکم مثال жалоб اومد بعد از کسان شدم گفت жалоб اومد گفتم کیسه اگه درآمد کی نمیام سنا چرا بودم جو دیوونه شدم تو چی پارت دادی که سنا چرا تراژ بزن ما نشد شونه هم مرغ گفته سابنان دامو یا حالت کو باطل نبرم ما شونه مرغ میگو با ما ویدیو کردم مثال گفتم که کاروچی نمیدونم مردک در چی سیتواسیا بود مثال باطل برآمد نبرآمد دگم در دورم چی دورم را بیودا مرغ نگین اول پگا باید ترکی سوس کنم مثال بود تعریفش میکنه گوشش میکنه تو خودت خیلی چرا شام قبلی ما مثال نمی شونات تعریف کردم که در سر همون ویدیوم کام در رولی که باطلش مونده گفتم دی برای اینترس نشدن که همون قجو بعد جالب اومد هم مثال سند اون وقت قطعی کانفلی که شون بزه بود که ویدیو ما را دید مثال جالب میزد ژلانکای باطل قطعی بعد دوری اینم جویزش شده نه دیگه هیچ کلا کار ندارم پس خو یاد وقت هر خرخرای میکردن پیشک ساک مثلا همون خودش سر کرد و استوریس کنه همین اگر ژلانکا زوجینم جوز بگو شما اینترس نکردین من قضیه اینترس مساعد کنم هر تا باطل مونیم نه مثلا نه دیگه اینترس نیستن خیلی فیداش خیلی فیدا همین مخلص خودش طلب کنه کوشش میکنم هم وقت خیلی بیا ترام رودنامه شافیل بگو اورم رودنامه شافیل بگن اینا ما بایندم میگم بعدی همین آدم روزای خاطر فیت کنه اگر تو ژلان داشته باشی همین کانفلیکت بین شما را بیاین با دوستی خاطر اینم جمع بایندم میدارم یک فیت کنه عادت که همینجا رو تماشا کن هر دو دوستی را سول باندن ایشما آینده همه چی تاجیکستان ترکای خوب نسولای دلش میذاریم با قسم دیگری سوال جنگ تو بعد پیش چی سر شد نمی من نفهمیدم پیشش ما رو دوست بدین اجرا میگشتین ده چخری مثال ما بعد که یا برده دادیم پیش حتی خیلی گپ میزدیم برای واتساپ مثال خیلی پیش بود خیلی بچه و چشم میگفتیم استوسا یا روز همی کاراچی کنسر میوندن در طرف قرغان ما یا اوضاع شد که کاراچی کابیتا ما رفتم کنسر چون دا نمونده نم بخونم بعد شدم خیلی گپ گفتم ما هم باور کردم خو کردم گفتم حتی که بعد خچم مهمون وری رفتگی خچم دست تریگ موندیم خونم مثال بعد دیگه نیست که گلان نه شوروندیانا خشا فکر نکردم نه که ما پروستا همین گپورا شنیدم گفتم نه خوب بعد هم خیلی کابشم ما ویزف دادم مثال گفتم بیا باطل کنیم اگم نسبت ما اگم بعدی داشته باشه گپودا دا باطل بود مثال ما مولادا وجه وقت نشده سابنم دا خاطر رالیک فیت کردم کلیپ ایسوس پیشروی کردم رسکی پلاس موتور نخیز
ҳама хата гарми сора ҳисоб кардӣ не мисол ҳам хеле гап гуфтан қарм карда сахтум аси беҳтарин ман беақлӣ кардам сразу визовш додам ай ҳамон вақт чапам қапид баъд видео визофат нест дар канал удалиш кардагӣ ман рост дига занг задам гуфтан мо нагуфтаем гуфтам значит дурӯғ боша хай удалиш кардам резки 3 соат гузашт айба удалиш кардам 5000 просмотр дошт ҷош да удалиш кардам баъд ҳамин гап уже тиха шидам чи як рӯз жалоб омад каналымда мисол бо овоза шид ки бадик неки натури занг зада бадик занг зада гуфта ки ман дар ҳаққи шоҳ кор макардам фикр кардӣ ама гуфтам значит агане ҳами гуфта батл бизанам ама гуфтам ҳами гуфта хеле хуб гап гуфтам ки бо гап расидаву зрас аз сторис кари шои намечи сума жалоб занам хуб кардам хеле хуб аққора дадрома личка пичканда ман ҳеч нагуфтам дига ано видеоро ма аққоратша гирифтам да каналам пафтам гуфтам тамом нашоти намеодам дига савол натам ва як савол гажада ки мо видео ки ту визов додаги да ман сахани каракдорум ша ҷамона баш гап нест шуқӣ мекунам қати фиг як рӯз чиш дена ҳар каса бади ка як гапҳое гуфтем ки ту гуфти ки ман насуд метумад бадик не қати фиг чиш дена ҷамо лирика гуфтем лирика гуфтем фиг лирика мо бадика нагуфтем ана мардум хо кай мо бадика против гап задем бишода мо ту бадика тӯҳмат кардӣ хелхе бахдом боҷа нашуди просто дар байни фири гуфт ки бадик мо айти хеле боварӣ надоштем ягон гапи то гуфтаги мисол аққорат накард барои ҳамо қавм хеле гуфт агане мо нашуди жалобурам тӯҳмат накардем бародаро нашуд ягон чи бадик ба ҷа гап гуфтаги дам баромад ки ту омадаги студияи мо дар қирған фири ки қати имзи зафар зора кадаги барои фид ҳамин вақта дорам не мисоли катаги кад ки просмотре ма любой хекунам мегзарам тра исуса ҳарчи гуфт ҳамин фарқ дорам кад ки ма просмотре ма дорам исуса значит вақташ да о факт дора ки имси зафара зора каги бурдаги студия суми студияш бурдаги фиткага беҳтарин имси зафара худ медоне хачи додарай вақтшо имси зафар додарай ва ман қадиш бояд дар соли 2016 та бихонам ҳолам не ки бихонем фикр мо буря ва ба қарбӣ мешавад ва ба наздики имси зафара меҳмони бар мо мешавад дигари саволи мо мешавад гуфте ки ман 30,000 сомон дар каналам расход кардам барои клипом барои ин ваям ҳамин гап ҳақиқат дорад ту 30,000 сомон расход кардагӣ 30,000 сомон мумкин када бошад ва ин пула та як ҷо ёфтӣ аки ман расходи ма ку ганда бисора ростига як ҷо ёфтӣ ин пулора расхода аки ма уҷа гуфтам ки айбан гирифтагем ростига айбан нагирифтагем ба фимаги ғарибора қартақ мезанӣ гуфти ям кашвари қартақ мезанӣ ғарибора мисол охири я намуд қарам када буд ки любой кас боша чӣ зайдан омад гуфтӣ мисол одам гапа мезана баъд гуфтагиш пешаймон мешавад баъд мега чӣ гуфтам мега яодиш мезана баъд саволи дигари мо меяд ки алисара якиҷо мешиносӣ ва чӣ ба имена ҳамура ту дар клипи садои баланд хайрот кардӣ дига дахта набуд мисол хушрӯ будам чеҳраш хушрӯ дар клип ма хушрӯ тофтаги мисол ма дар ком духтаи хушрӯ битова дар назарам амо мисол ҳамура меком мегум дар беҳтарин хушрӯ биёда ман алисара доим ҳар гап мегум ва ӯ хиёл мекунем бо ҳам ҷада мегум алиса тайма да безеби шӯхӣ мекунем дальш мерем саволи дигари клип ман ки хушрӯ мада дальш саволи охирони мо меяй клипе ки қатъи он духтара кардӣ ва охирон клипе чи бади кай кун бад гатдаги стили рейк қатъи хондагӣ кардӣ машаққате стили рейк қатъи хондагӣ мисол рост дига ман минусора мегирам ку гӯш мекунам кадом ягон хамхале хонда бошам мисол ранги ҳамон мехонам мотиви 4 хати ҳам мотиви табхонам рейп хондагӣ меда мотивеш чӣ хали бе на резон то ашта на хезон то рашта чизе бада байни мо ҳамаш гузашта на накито чашба рейкл амкани кадагай ба филмтари барнома дора ва ҳамаи саволои даги мо ҳамиё будан хотимаи барномаи мо омад ва барнома чӣ қабата маъқул шид сур арҷумандизаниш хай ба хотири мухлисо буд сухан кардан чизе ана бас сухана дазан барномаи май барномаи даза чӣ фарқ дошт даза мисол ай ту хела кашида ай ӯ резки саволош мисол хеле тайёр карда буд ки тез бичид мисол ай дальш мерем
اگر اگه سوال ما سوال خفه شدن تو باشه بخشش میپرسیم با فیلم خفه نشده نه رسیده دارم تمنیاتو تو امو ارزوی تو و چی مخلصیت جدت کن امجا دا بگو مخلصا دارش پیشروی را اجداد کنن انشاءالله پیشروی و پیشروی حرکت کسام هر روز یا چیزی نو کسام که بشوه شاید برادر از مهربان ما این شاه برادر ما давно در تворческое наблюдат میکنم و این یکم را قجبو خورسم بهترین انسان ما در آدم یکم غرض من ندیدم چون که من سخن کرده بود که من اومدم در شنبه در برنامه شروع میکنم و امروز اومدم من زنگ زد و بخشش اگر یکم سوال نجات داشتم چون که سوالی را من در بین 5 منوت کردم خداوند نگهبان باشه با خدای بلند صنعت برای دو جون یک استروی رپ توجیک باشی و فرمایش نکنی روزی که ما نمیشه اشتباه بدیم چخشق میکردیم خداوند نگهبان باشه بخیر در بانه الله بنظرت کامنتاری که کی را دعوت نه مهمونی آینده پاگنالی